Tapengsor Saudara Mathawi Geding Sampak Lumapaipon Mathawi pimpinan dari Tapengsor ngiring biar saaki para Rabu saja jujur cerita satrosipun kadito Mathawi pimpinan dari Tapengsor. Mas Deng Seratin sang kalaban malam lek bula engak baik katika Seratin pon apa Kak Mas bula sang malam lek corak ngalembak robo natika di Mas Deng Seratin mak puruan na sampian Kak Mas Ki bekto nalek bule lek tedung nang ipokolo sapolo acara padeng robo natika di Mas Reng Seratin tak lecek Kak Mas beniking alasan sampai Kak Mas tak kira lek bule ongkon-ongko di Mas Reng Seratin nyari lain tak kurangan Kak Mas Robana tika kileki mbak barang malak montak teka montak teka beng bini kanang kinapa monti menepian netak kero paksa dikareng Seratin kau letak ndek Kak Mas kapan jenengan tolong ake kaulah tolong ake Pak Uat Pak Barama kaulah montak teka aki leki acorak pula mata sakarat ucau tika kabula Pak Jisu awat pon bada rinto gila emot Guste acora tak kira bisa boleh Guste nakak masalah ebri bakso awat eka beli amat sentar Seratin muntikala emlaga sentar lah pokok dikajak
lamun endak tika kabulole aku mantan tika bona bula ida apa yang tanlah eko adik mak maragapura Pak Suawan Ker tak geran mau manusia cara amat hawi tolong nyaki kaulah tolong nyaki Pak Asis kaulah tak ekanda gila angki marhayu mulana nego anot manti bang ucap barang makau lemon eka gila sayang eka gila ida kene kubesana kana putri santri emot saya tepat digani aduh ker dah etarema aniko pesenamat awe banabula eka balanca eteng gotika puktena tapengsor mon ban ida kendela pak atau ira terote po